sistema naoružanja na svetskom tržištu i onda lansiramo one projekte koji se uklapaju u naše tehnološke mogućnosti, što naše, što pre svega vojno-industrijskog kompleksa Srbije, što naših stranih tehnoloških partnera i naravno one za koje naše ekonomske analize pokažu da će biti isplativi i da su dato vreme i u datim tržišnim uslovima i za data raspoloživa sredstva da će se realizovati i, kako da kažem, isplatiti prodaju na svetskom tržištu. Kad su u pitanju borbena vozila točkaši, to je dakle sasvim sigurno u zadnjih 20 godina jedan od glavnih trendova u opremanju na svetskom tržištu. Možemo reći, ako je što je direktno vezano za naš projekt Lazar o kome danas pričamo, možemo ugrubo reći da su dakle 3 glavne kategorije ili najbrojnije kategorije vozila koje se trenutno, borbenih vozila točkaša, koji se trenutno uvode u naoružanje širom sveta. Dakle, kategorija i koji su imali utjecaja na razvoj sistema Lazar. Dakle, kategorija MRAP, višenamjenskih borbenih vozila, MRAP, vozila otpornih na dejstvo mina i zaštitna dejstva i patrolna oklopna vozila. Idemo dalje. Prva i najbrojnija kategorija je, dakle, MRAV, Multi-Role Armored Vehicles. Ajde da kažemo, sa raspadom Sovjetskog saveza i sa promenom globalne slike u svetu i sa gubljenjem, sa smanjivanjem verovatnoće izbijanja globalnog sukoba tehnološki, da kažemo, izjednačenih protivnika, počelo je jako veliko interesovanje, pre svega na zapadu, za zamenu i preuzimanju dela misije koje su imali klasična borbena vozila gusjeničari, odgovarajućim borbenim vozilima točkašima. Mi smo, dakle, na osnovu pre svega zahteva potencijalnih kupaca na da kažemo, našem tržištu i prateći ovaj trend, znači lansirali jedan projekt, izradu studije izvodljivosti da se zaključi da li mi možemo i kako i kakvo vozilo u toj kategoriji da razvijemo i da pustimo u proizvodnju sa dostupnim resursima. I sad proces je tekao jako brzo, skoro onoliko brzo koliko je išao u slučaju američke vojske projekt MRAP. Znači, za nekih 4 meseca je izrađena studija i usvojen koncept dizajn, pre svega zahvaljujući velikom iskustvu konstruktorskog tima koji je već radio na razvoju točkaških vozila, a i oklopnih točkaških vozila. Tim predvođen, dakle, kao što sam rekao, gospodinom Petrom Marinkovićem. I zahvaljujući ovim, kako da kažemo, novim računarskim tehnologijama, znači za tih 4 meseca 8 različitih koncepata je konstruisano u, kako da kažem, kompjuterskom virtualnom smislu testirano. Ovde vidite 3 na različitim šasijama, sa različitim podvozima, sa različitim tipovima oklopnog tela, sa različitim rasporedom posada i tako dalje i tako bliže. Prvo smo pošli od jednostavnijih rešenja. Kao što vidite, prva 2 su bila vozila 6x6, kakve su inače najčešće vozila tipa MRAP. A onda smo zaključili da bi ipak bilo uputno da napravimo jedno originalno rešenje, da možemo tako nešto da uradimo. I onda smo, dakle, tamo u februaru 2008. zamazli koncept i odlučili se za originalno rešenje mešavine koncepta MRAP i MRAV, znači jedno vozilo 8x8 koje ima ostale dobre karakteristike projekta MRAP. Dakle, za tih 4 meseca je urađena studija i zamaznut dizajn, zatim je 4 meseca trajala konstrukcija i izrada FM-a ili probnog modela je urađena za sljedeća 3 meseca, kupole s naoružanjem za još 2 meseca i onda su ispitivanja trajala, dakle, od septembra do decembra. Vozilo koje ćete sada vidjeti je taj FM koji je, dakle, prošao sva planirana i neplanirana ispitivanja, on je već svoj vek odslužio. Idemo dalje. To je, dakle, Lazar, koji predstavlja u osnovi u konceptualnom smislu vozilo sa mešavinom karakteristika MRAP, znači vozila zaštićenih od mina i otpornih na zasedna dejstva, a ima karakteristike visoke pokretljivosti i vatrene moći
vozila, univerzalnih borbenih vozila tipa MRAV. Idemo dalje. Namena. Znači, po koncepciji, po tehničkim rješenjima, ono je prilagođeno za upotrebu pre svega jedinicama pešadije i specijalnim jedinicama, kojima bi primarni zadaci bili, znači, sem klasičnih pešadijskih dejstava, znači, dejstva u mirovnim misijama, dejstva u protivterorističkim operacijama, pre svega borba u naseljenim mestima, isprecrcanom zemljištu, sa slabijim putevima i u situaciji gdje će neprijatelj masovno primenjivati, to je protivnik masovno primenjivati zasedna dejstva i minska, što formacijska, što improvizovana minsko-eksplozivna sredstva. Idemo dalje. Znači, on prevozi odeljenje od 10 vojnika pešadije i plus ima još 3 stalna člana posade. I oni, dakle, u svim ovim misijama vrši njihovo prevoženje do mesta iskrcavanja, a zatim vrši vatrenu podršku dejstvu tog odeljenja vojnika svojim ugrađenim formacijskim naoružanjem, kupolom ili oružnom stanicom. Gume su sa centralnom regulacijom pritiska koja omogućava vozilu da na vrlo teškom terenu smanji, izduva gume, poveća gaznu površinu i savlada odgovarajuću prepreku, a sem toga u slučaju oštećenja omogućava nastavak vožnje ukoliko je guma pogođena streljačkom municijom. Osim toga, u slučaju težih oštećenja guma predviđen je takozvani run flat uložak koji omogućava da vozilo pređe, odnosno da guma pređe još sljedećih 50-80 km kada je guma potpuno deformisana i pocepana. Također ugrađen sistem za samo izvlačenje, odnosno vitlo koje kao i na znatno težim vozilima. Kao što vidite, vozilo može da savlada, ima specifičnu snagu od 20 konjskih snaga po toni i to mu omogućava savladavanje izuzetno teškog terena. Vidite, ovo je savladavanje uspona od preko 60%, može da ide maksimalnom brzinom do 90 km na sat, radijus 600 km, može da pređe rov širine 2 metra i da gazi vodu do 1,3 metara, a vidite na ovom snimku, znači ono što je bio glavni problem kod koncepta MRAP, da se oni zbog visokog težišta lako prevrnu, vidite ovdje kako vozilo, pazite, deklarisani bočni nagib je 30%, ovdje ste vidjeli da ono savladava bočni nagib od 60%. I naravno može da prođe preko, evo vidite, ovo nije baš najlakši teren. Dakle, može da savlada, znači ima vanputnu sposobnost na nivou vozila tipa MRAV, dakle više namenskih borbenih vozila. I zaštita je jedna od glavnih svojstava i glavnog problema koje je trebalo, zbog čega se na kraju krajeva i ulazi ovakav koncept vozila, kao što znate, obično je pešadija, pa nažalost naša pešadija se još uvek prevozi klasičnim neoklopljenim kamionima. Zadnja borbena dejstva širom sveta su pokazala da je takav način prevoženja pešadije i patroliranja potpuno više se ne može primjenjivati. Dakle, zaštita je ono, kako da kažem, glavno svojstvo ovog vozila. Sad, konstrukcija je napravljena tako da osnovni, vidite ovde ove nosače koje nose dopunski oklop. Dakle, osnovni oklop vozila, uključujući i stakla, pruža zaštitu spreda po stanagu 4, 5, 6, 9, to je dakle NATO standard koji definiše zaštitu vozila.